ассалому алайкум бародарон ва тамошобинони азиз, хуш омадед ба дарси сеюм аз курси барномасозӣ дар асоси забони Python. хуб, ин рӯз дарси сеюми мо ҳаст. Дарси сеюмро мегузарем. Дар дарси сеюм мо операторҳои шартии if, elif ва else-ро дида мебароем ва инчунин ворид кардани маълумот ва қабул кардани маълумот аз тарафи истифодабарандаро низ дида мебароем. ворид кардани маълумот ва чоп кардани маълумот як қисми муҳими барномасозӣ мебошад, зеро он ба корбарон имкон медиҳад ки дилхоҳ маълумотро ворид кунанд ва чоп кунанд. дар Python асосҳои ворид кардан ва дар экран чоп кардани маълумот бо функсияҳои input ва инчунин ва print иҷро карда мешавад. хуб, вуруди маълумот, барои вуруди маълумот мо истифода мебарем функсияи input. хуб, беҳтараш месозем як адад файли Python ва беҳтараш ворид шавем ба Visual Studio Code. файли Python месозем ва дар асоси файли Python мо дар амалия маълумотро дохил мекунем ва аз истифодабаранда қабул карда мегирем. хуб, нигоҳ кунед. файлама сохранид кунам. Python дарсҳо, дар инҷа дарси мешавад lesson 3, дарси 3. HTML не хато шуд. форматаша намонде. ман форматаша иваз мекунем, просто тамом. тамом, формати файл мо иваз шуд. як бор дига бо воситаи Visual Studio Code мекушоем. мана 100% ҳаст. анакдун мо чигуна бояд маълумот аз истифодабаранда қабул кунем. дар дарси гузашта ман фаҳмонда будам ки чигуна маълумотро чоп кардан мумкин ҳаст. барои чоп кардани маълумот просто print менависем ва дар экран чоп мешавад маълумот. мана мисол hello тугмаи play пахш кунем. агар запустита пахш кунем калимаи hello дар экран, мана чӣ хеле гузашт дар экран чоп шуд. анакдун мо чӣ хел аз истифодабаранда маълумот қабул мекунем. ҳангоми терминал кушода шудан мо бояд ягон чӣ ворид кунем ва дар асоси маълумоти ворид кардаи мо барнома ягон амалро иҷро кунад. хуб, нигоҳ кунед. мисоли содда барои қабул кардани маълумот аз истифодабаранда ман аввал комментария нависам. хуб, ворид кунӣ осон. ворид кунӣ маълумот аз тарафи истифодабаранда. мисол мо истифодабарандаро аз истифодабаранда мехоҳем ки номи худро ворид кунад. месозем аввал як адад тағйирёбандаи name баробар ва бо ёрии калимаи input, калимаи махсуси input дар дохили қавс менависем. номи худро ворид кунед. номи худро ворид кунед, ду нуқта. хуб, анакнун баъд аз номро ворид кардан ҳамин номро чоп мекунем дар экран. print. хуб, менависем салом. салом ҷамъ ва тағйирёбандаи name. тамом, кнопкаи play пахш мекунем. нигоҳ кунед, дар инҷа пурсиёди аллакай номи худро ворид кунед. мо бояд дар инҷа номро ворид кунем. ман мисол менависам шаҳриёр. энтера пахш мекунам. мисол дар инҷа дар ҷавоб барои мо пешниҳод кард салом шаҳриёр. манами қаторе ки мо дар боло навистем ном, ин қабул кардани маълумот аз тарафи истифодабаранда мебошад. яъне мо бо ёрии калимаи калидии input
از استفاده برنده معلومات رو قبول کردیم. در اینجا همه نمود معلومات به نمود استرینگ یعنی متنی قبول کرده میشه. مثال ما نمیتوانیم دو عدد رو در اینجا جمع کنیم. مثال نگاه کنیم، من جمع میکنم دو عدد رو. خب input name never یعنی که نام یک، رقم یک رو وارد کنید بنویسیم. رقمی یکم رو وارد کنید. خب باز یک عدد دیگه تغییر یابنده میسازیم با نام نام دو مینویسیم. رقم دویم رو وارد کنید. اکنون همین دو عدد ما باید با هم دیگر جمع کنیم. دو عددی که استفاده برنده وارد میکنند. اینجا مثال می نویسیم سوم نام یک جمعی برابر نام یک جمع نام دو. در پایان سوم را چاپ میکنیم. نتیجه گفته نام دو. اینجا می نویسیم نتیجه جمعی دو عدد. نتیجه جمعی دو عدد شد. چاپ میکنیم. نگاه کنید رقم یکم رو وارد کنید. مثال من رقم یکم رو 5 وارد میکنم. باز میپرسد رقم دویم رو وارد کنید. رقم دویم رو 5 وارد میکنم. اگر در حقیقت درست جمع کند باید 10 شود جواب. خیلی دیدید نتیجه جمع دو عدد 55 افتاده. این در حقیقت درست نیست. به مانند استرینگ پروستو پهلو به پهلو ماند هر دوی عدد. اکنون ما این را چخیل جمع کنیم؟ ما باید نمود معلومات را تغییر دهیم به ایند. هنگام ایند بودن ما میتوانیم جمع کنیم دو عدد رو. برای خاطر تغییر دادن نمود معلومات ما باید نگاه کنید چخیل تغییر میتیم نمودش. مثال ا رقم یک گویم ا برابر ایند. نمود معلومات ما باید به ایند تبدیل دهیم و نام یک. خوب باز می شود ب برابر ایند. خوب نام دو. اکنون اینجا جمع میکنیم ا جمع ب. میبینیم کد درست کار میکنند یا که نه. اگر همه کد درست نوشته باشه باید طوری کار کند. من 5 عدد یکم 5 عدد دویم نیز 5 برابر خطا. نگاه کنید حاضر میبینیم که در کجا خطاگی هست. خوب خطاگی رو میابیم. نتیجه جمع دو عدد پلوس نگاه کنید ما در اینجا علاقه جمع نیفو باید ویرگول استفاده بریم. شبکه در حقیقت در اینجا جمع موندن در دیگر زبان ها هست. HTML JavaScript جاوا کوتلین لیکن در پایتون فرق میکنه. پروستو ویرگول میمونیم. خوب چاپ میکنیم. رقم یکم رو وارد کنیم. مثال 5 رقم دویم رو وارد کنیم. بازم 5 برابر من نتیجه جمع دو عدد 10. در حقیقت 5 رو با 5 جمع کنیم 10 می شود. این بود طرز وارد کردن و تبدیل دادن معلومات. یعنی از یک نمود به دیگر نمود ما تبدیل دادیم. در اینجا کلمه ایند یعنی نگاه کنید ما تغییر یابنده ساخته ایستاده ایم و نمود ایند گرفته تغییر یابنده یکم رو که نام یک بود نمودش به ایند تبدیل داده ایم و در پایان باشد همین گشته عبارت در اکران چاپ کرده ایستاده ایم. این بود نمودی وارد کردن و چاپ کردن معلومات از طرف استفاده برنده. میگذاریم به اپراتورهای شرطی. یعنی اپراتورهای شرطی چی می باشند و چرا آنها لازم هستند. اپراتورهای شرطی در برنامه‌سازی نقش اساسی را می‌بازند.
зеро онҳо имкон медиҳанд ки барнома дар асоси шартҳои муайян қарор қабул кунад. вақте ки барнома бояд амалҳои гуногунро вобаста ба дуруст ё нодуруст будани шарти муайян иҷро кунад, операторҳои шартӣ қисми ҷудонашавандаи код мебошанд. хуб, вазифаҳои асосие ки операторҳои шартӣ ҳал мекунанд. якум, интихоби амал. операторҳои шартӣ дар барнома имкон медиҳанд ки кадом блок кодро вобаста ба дуруст будани шарт интихоб кунад. масалан, агар корбар калонсол бошад, ба ӯ дастрасӣ ва маълумоти муайянро пешниҳод кунед. вобаста ба синну сол нигоҳ карда дилхоҳ маълумотро пешниҳод мекунем, албатта бо ёрии операторҳои шартӣ. дуюмин, ҷараёни иҷрошавии кодро назорат мекунед. ифодаҳои if, elif ва else барои назорат кардани ҷараёни иҷрои барнома кӯмак мекунанд. онҳо муайян мекунанд ки кадом қисми код ва бо кадом тартиб иҷро шавад. хуб, биёед беҳтараш ба амалия гузарем. дар амалия боз фаҳмутар ва осонтар менамояд дар назари шумо низ. хуб, ҳама ина комментария мекунем. пас аз комментария кардан дар поён менависем. мисол мо дар ин мисоле ки менависем мефаҳмем ки яъне дар барномае ки мо менависем бояд нисбат ба ҳарорате ки дар берун ҳаст барнома барои мо аниқ кунад ки ҳангоми берун баромадан кадом либосро пӯшем ё ин ки ҳарорати ҳаво чӣ гуна ҳаст, барои сайругашт мувофиқ ҳаст ё ки не. аввал мо як тағйирёбанда эълон мекунем. албатта ин тағйирёбанда бояд инд шавад, чунки мо ҳарорати ҳаворо дар ин тағйирёбанда ҷойгир мекунем. ҳарорати ҳаво ин градус мешавад. градус албатта адад мешавад. хуб, мисол менависем температура баробар 25 бугем. пас аз ин мо бо ёрии операторҳои шартӣ яъне if мегӯем температура агар зиёдаи 30 бошад, аз 30 боло бошад, яъне аз 30 градус боло бошад температура, барои мо чоп кунад ки print, нигоҳ кунед print. хуб, беҳад гарм, беҳтараш дар хона бимонед менависем. беҳад гарм, беҳтараш дар хона бимонед. хеле шуд. анакнун ҳангоми аз 20 то 30 будан температураи ҳаво, яъне аз 20 градус то 30 градус шудан барои мо гӯяд беҳтарин боди ҳаво барои сайру гашт. хуб, if нависем. анакнун истифода мебарем боз оператори шартӣ elif, яъне else if ва агар гуфтагӣ elif. хуб, elif. хуб, температура хурд ё баробари 20 бошад, баробари 20 бошад, он гоҳ нигоҳ кунед, мо бояд 20 пеш аз вай нависем. хурд ё баробар температура хурд ё баробари 30 бошад, яъне аз 20 нигоҳ кунед, аз 20 то 30-ра гирифтзодем. ду нуқта мемонем ва аз қатори поён менависем print. хуб, беҳтарин боду ҳаво барои сайру гашт. вагарна мисол нигоҳ кунед, аз 30 градус боло будан мо гуфтем ки беҳад гарм, беҳтараш дар хона бимонед. мобайни 20 ва 30 градус будан мисол беҳтарин боду ҳаво барои сайру гашт. хуб, агар аз 20 поён бошад, мо мегӯем ки беҳтараш мисол либоси гарм пӯшед.
анакнун мо дар инҷо бозам шарт намемонем ки else if ё ки elif гуфта просто else ва print хуб беҳтараш либоси гарм пӯшед. Либоси гарм пӯшед шуд. Анакнун температураи мо айни ҳол 25 градус. Як бор чоп карда мебинем. Нигоҳ кунед. беҳтарин боди ҳаво барои сайру гашт бояд чоп кунад. Агар коди мо туғри бошад, мана туғри ҳаст, чоп кард. Дар ҳақиқат беҳтарин боди ҳаво барои сайру гашт. Агар мо ина 30 градус монем ва як бор дигар чоп кунем, беҳтарин боди ҳаво барои сайру гашт хел гуфт чуба ки мо дар инҷа аз 20 то 30, яъне 30 ва 29 ва баробари 30 бошад. Агар 31 монем, хуб чоп кунем, беҳад гарм, беҳтараш дар хона бимонед. Дида аз 30 градус боло шавад, мегӯяд ки ҳаво гарм аст, беҳтараш дар хона бимонед. Агар аз 20 поён монем, мисол 15 градус монем, яъне ҳарорати ҳаво ба 15 дараҷа паст фурояд, барои мо чоп мекунад ки беҳтараш либоси гарм пӯшед. ҳаво хунук аст. хуб, дар ин мисол мо якбора истифода бурдем се оператори шартӣ, ҳам оператори if, оператори else if ва оператори else. Нигоҳ кунед. Мо if оператора таъин кардем ва шарт гузоштем. Агар мисол температураи ҳаво баробари аз 30 градус боло бошад. Шарт гузоштем дар ҳаминҷа. Дар ҳоли аз 30 дараҷа боло будан барои мо мисол ман ин текста чоп кун. Аллакай ман ин хатори мо шарт номида мешавад. خب بیایید یک مثال دیگه کار میکنیم برای خاطر فهموتر شدن. چون اینکه امروز وظیفه خانگی بسیارتر درباره اپراتورهای شرطی هست و وظیفه ها کمی هم باشد بسیارتر هستند. خب یک مثال دیگر حل میکنیم. هنگامی بهای خواننده مثال در دانشگاه سیستم 100 باله استفاده می شود. هنگامی 90 از 90 بال بالا بودن بهای اعلا چاپ کند، از 70 تا 90 بال بودن مثال یگان بهای دیگه، یا که هنگامی همون خالی که دانشجو میگیرد نسبت به همون خالی گرفتگیش یگان نتیجه را چاپ کند. خب اناکنون می نویسیم if. خب بیاید بهترش اول ما از دانشجو پرسیم که بهای گرفته خود را وارد کند. خب بها را با چی نویسیم؟ خب دوای نام یک می نویسیم. نام یک برابر خب اینپوت در اینجا می نویسیم. بهای خود را وارد کنید. بهای خود را وارد کنید. شد. پس از این ما خب پس از این می نویسیم بهای خود را وارد کنید. if اگر نام یک برابری خب 50 بهت امی بهترش سیستم بهاگذاری مکتب بگیریم از 1 تا 5. مثال 2 باشد غیر قناعت بخش، 3 باشد قناعت بخش، 4 باشد خوب، 5 باشد اعلا. می نویسیم در اینجا اگر بها برابر نام برابر 5 باشد آنگاه برای ما چاپ کن که پرینت اعلا خب اعلا. و اگر else if 6 نو 4 باشد برای ما چاپ کن که خوب. و اگر 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165
elif хуб num1 баробар ба 3 бошад. Он гоҳ барои мо чоп кун ки print хуб қаноатбахш ва elif elze монем беҳтар 2 бошад. num1 баробар 2 бошад. барои мо чоп кун ки чото хатогӣ дод. нигоҳ кунед, элзе не, ҳангоми элзе монда мо бояд шарт намонем. бо як бор дига мегирем elif баробар 2 будан num баробар 2 будан барои мо чоп кун ки print хуб ғайри қаноатбахш тамом. вагарна elze менависад print чунин баҳо вуҷуд надорад. чоп мекунем як бор. дар инҷа аллакай пурсида баҳои худро ворид кунед. ман баҳоро ворид мекунам, мисол 5 enter. чунин баҳо вуҷуд надорад. мебинем ки чӯбан хел гуфт. я бо 4 пахш кунем. 4. хуб биёед як бор намуди маълумотро иваз мекунем. мумкин хатогӣ аз намуди маълумот бошад. хуб мисол a менависем баробар int хуб num1, яъне намуди маълумотро тағйир додем ба int. анакнун ба ҷои num1 ба ҷои ҳамаш мо менависем a нависем. хуб запустид мекунем барномаро. бози як дақиқа баҳои худро ворид кунед. ман ҳаман баҳо мисол 5 ворид мекунам. чоп шуд ки аъло дар ҳақиқат кор кард. як бор дига запустид мекунем ва баҳое ки вуҷуд надорад ворид мекунем. мисол 1. баҳои 1 нест. дар инҷо менависад ки чунин баҳо вуҷуд надорад. ё ин ки баҳои 10 ворид мекунед. чунин баҳо вуҷуд надорад. ё ин ки ворид мекунем баҳои 3. қаноат бахш. чӣ хеле дист додед аз маълумотҳое ки истифодабаранда ворид карда истодааст. барнома санҷӣ содааст ва ҷавоби дуруст ё нодуруст ё ин ки маълумоти ба ҳамон ҷавоб мувофиқро чоп карда истодааст. ин дарсе ки мо имрӯз гузаштем беҳад дарси муҳим ҳаст, чунки дар ҳама ҷои барномасозӣ, дар ҳама забонҳои барномасозӣ ин операторҳои шартиро истифода мебаранд. аз ҳамин сабаб ман вазифаи хонагиро камтар бисёртар кардаги ҳастам. бисёртар машқ кунед, бисёртар тамрин кунед, то ҳамин кодҳо аз ёд шаванд, ки дар оянда худи шумо азоб накашед. хуб ин буд дарси имрӯзаи мо дар бораи операторҳои шартӣ. маълумоти бештар боз дар сайт ҳаст. силкаша дар зери ҳамин видео мемонам. даромада теория низ хонед ва вазифаи хонагиро ҳатман иҷро кунед. хайру зираш то дарсҳои оянда.